Jodak ma Makongeni e kaunti ma Nairobi ywago chudo manowinjore omigi motelo ne muko mar utegi mar chiwo thuolo ne gedo mag ute ma nengogi ogonyore. Ginyiso ichwang' margi kaluwore gi rem mar riwruok mar Kenya Railway Staff Benefits chwalo negi chudo kamano ne giwinjore e obok mokalo ni biro chulogi kwan omenda maromo Sh150 ng'ato ka ng'ato ka gidwaro mondo mi piny owacho donjre wachno mar neno ni giyudo ratiro margi kendo chenrono ota e yo makare. Nalipa nyumba ya railway juu hao ndio walikuwa wamenikondesha nyumba. Nilikuwa nawalipa, lakini wakati ilisemekana fanywa verification ilikuanga ya kukubali ya kwamba nimekubali 150,000 nilipwe ili niweze kutoka kwa nyumba. Mimi ni permanent, nilikuwa nalipa redi, niko na all receipt, sijawahi pata haki yangu. Sisi tunaomba serikali, tafadhali serikali, ni vizuri mfuate haki na mtu apate haki yake. Nilikuwa ninalipa, niko na receipt, arrears nilikuwa ninapewa na watu wa redi. Tulikuja, tukafanya verification na tukamaliza kila kitu. Wanatuambia tuko kwa system, wametuambia turudi nyumbani. Hawatuambii the specific date that tutarudi. Wanasema that ati ni process and I don't know, but kulingana na national government, hao wanasema walisha release funds. So we don't understand like what's happening.